sngap hang ne prolog kumno Ajubab Julian Alvarez bat pensyai halor ketika kubor kebong ba unlik ban penyeso sya ke klub Barcelona bat setang arpon hi don kam ke Manchester United ban kamai ban penti kena bhai ke jaka ban yo ban qualify sya ke Champions League ha ke samoy ke ban sawan shibit mentagamit ngin sayo ban pej bat sakhi ya ke waina ke jingkon semifinal ke ban sa itanat bha nei ka ban sahid bha te hoit prolog habangi phai na kaleng jong Julian Alvarez ubriu rangil kai jong ka Argentina bat ubay lakai na kabanta ka Atletico Madrid ulapan syai na Ajubab halor ketika kubor kabang ba ula ban lik pan yeso sya ka klub Barcelona Julian Alvarez ulapan syai halor ketika kubor lik sya ka Barcelona daka ba ukenno baka day tangkalum ke jing syukur ula ong nga persyang menemplik jumut tan ia ke ika baki nang pathai kubor kiom namar ka jingsi sya kalong baman ka tayo ki kubor thamai ki mi perthei bat ki wanra ia ki jingtip ki baper ulo ong shushu nga persyang banam pelej jumot ia ka baki ong ha social media namar bunsin kini ki jai kubor ki nang penhe penkesan shushu ia ki kubor lamler bat uong nga persyang ban ampelut bor halor kini ki eke bat ban pelej jingmot ia ka eka bangi dangle hang ne Atletico Madrid namar ngidang ngele teng ban pen urlong ia iwe ijing pos niu ibakrau bat kata kede ke Champions League haka bakan sekun persya semifinal ya ke Arsenal la syai kasngi kat bah habangi pai pat nakaliang jong ke Manchester United hadin bakalala ban pelim Arlowe Cool ya ke Brentford kibala tep daw Casemiro bat Usheshko menta ke Man United kala kamain rupuway point nda ka basyong ha ke kerdan ka balai kadang don kam satang arpoin ban kamai ban pentik na bhai ka jaka sya ka Champions League namara da ka Brighton ka jobro ki jingil kai kala ban kamai sya kan rupu arpoin bat nakaliang jong Bruno Fernandes ru mentaw la poi sya ka khat khanda tli ki assist ban equal ya ka record jong Kevin De Bruyne bat Thierry Henry ha ka Premier League tang ka week season kata arpeu assist bat shibit mentagamit ngin sayo ban pej bat sakhi ia ka jingkon semifinal ka ban sahid bha hapadeng ka PSG persyai ka Bayern Munich